Nongtraw Area Youth Congress Committee, henden kesngi kalapan kut no ya kejing ilekai football, kabalapelong hakamadan ileka jung kasnong Nongtraw, hapadeng kepu keping, hapadeng kejing shong shit jung kipat ba, kibalawan mansaki ya keni kejing ilekai, badru hapadeng kejing lumlang jung kibrio, hakajing wan poy jung MLA kathan, uba George Bilung do, hakajing donru jung kiwi kinong yalam, kibakan tobi iba CL Masharing, iba Samuel Nongrum, iba Dester Heng, Kinong yalam jung Nongtraw Area Youth Congress Committee. Irang bash nong uba Samuel Kurba uba de President jung katulba Eastern Zone bat kiwe. Kajing ileka hakani kasngi, kabala ileka haki artili kijing ileka. Kawai kadai jung Kynthei, bat kawai pa jung Shynrang. Hakajing ileka jung Kynthei ka Bangla ka job ya ka lumso pho ba Shynrang pat ka Nongtraw kala job ya ka Bangla layo aru ya kijing ruai ba kijing shat ban persekutan na dikipat bat Subhapata Under 16 munta kasi ilan hangne ba ante mo busay ni prolong ini tournament na kabenta ban Kynthei ban ai kerensan ya pi kum ki khun samla Shynrang bat Kynthei hagni ka dong ka thang ki jungi la ki jila kai kolong ko be itna lani kabom dei itna ru ndai kani na so ba kalong ka ji ai men si ni pi kum ki kmi ki pa ji ai men si ki khun samla ki hep ki bare mangiyo ban pi le jong ki sap but nagani ka konsensi ki jungi abon ba ki khon samla ki balami shekirin san ki boper nei shu tang haka jela ki jungi bon ba ki samla ki balami nani konsensi ban ni khmat wa hari india hi brokowe iso sorong ma ka ji sorong naga buta jungi ki dei mopi ki khon samla ki khon ki be ki jungi ba ki banla ma Kynthei ko burom ba ka kerteng jo kasnong ki ni sam kamtam e ya ka temri boy ki jungi Kumlesia jarwo na kabenta mo pia polai por banyak ai mensim ki khun samla hak di gerensan ban ni serai kendo pat hakiwe pat ki benta hakiwe pat ki program elabun belai kwa ngatrai bani penkut ele program bani i jinsam ki trofi elonum sim tan sibot kapor nei news nem balale kisah lolong ba bahana kabenta jungi baro ndai ga songo yo blai mo pia don haplai ki jugi ko jinkia pidon hapdeng jogi jinsain ba ka jigur ku go blai lo the Haki kisam jumpi. Siapun kut usnam ru, insai kendu biang, kendai ai bung usnam pun kut ru. Dah kerja kerku kejong blay, opinio kembali ke bukoi bukia, opinio usnam bubit biang, kam tame habangi ot yo kuba menta, kan benginang ot, inang bur kijing tuai, oblay nang kerku ikhtiar kijongi, ba undap unbiang nak kebutan kisnam kiban sawan.